Subhanahu wa ta'alaga bizning ko'ngil turlaridan chiqqan hamd sanalar maqtovlar bo'lsin. Peygamberimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga bizning ko'ngil turlaridan chiqqan savollar ham salamlar bo'lsin. Onun ortidan ergan boshqa sahobalarga Alloh taolaning rizoligi bo'lsin. Allah ortidan erib Islam dini yashayotgan Allah taolaga banda bo'lgan degan boshqa musulmon bandalarga Alloh taolo yordam bersin. Allah taolo o'zining rasuli peygamberimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam oshayotgan salam bilan salamlayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Alloh taolo hammalarimizga va har birlarimizga salomatlik, tinchlik, iminlik nasib eylesin. Rahmatinden ve bereketinden taşlamasın. Dünya turmuşumuzda da, ahiret turmuşumuzda da cennetle eylesin. Dünya turmuşumuzda da, ahiret turmuşumuzda cehennem azabından, havf kaderlerden, bela kazalardan Rabbim o'zi saklasın. Bugün iske alınan mesele ulda bulsa, Urazanın maksadı. Allah Subhanahu wa ta'ala asılda bizge buyruklarını buyurgan, Allah Subhanahu wa ta'ala asılda bizge duyularını indirgen. Allah'ın tüm maksatın, Allah'ın asıl ölüşün Allah Subhanahu wa ta'ala'dan başka bir kimde bilmidir. Allah Subhanahu wa ta'ala üzerine Allah'ın tüm maksatların Allah Teala bizge şu bütün nigizin üzerine bile. Lakin adam balalarına Allah Subhanahu wa ta'ala neyse galimlerini bula gitken, burunlu galimlerini bigrek de bula gitken, hem de bizim burunlu galimlerimiz elbette üzleri Allah'a ilgen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mirasına dayanıp neyse Urazanın da faydalı yakların neyse küsetip bütkenler. Bu da olsa Uraza kişinin özünün nefesin idare etirge, terbiyelerge zor yardımcı. Eğer de bir kıskana vakitka kişiye, eğer de kişi özüne güzellasa, indi urazalı, namazlı kişi, bir Ramazanını urazan tutkan kişi, eğer de ol güzellasa, İslam dininde uraza yok etip bir vakitka, kıskana vakitka güzellasa, neyse İslam dini büyük diye manevi yaktan karaganda bir yetişsizliğe var gibi görürüydü. Ninde de bir kimçiliğe var edip görürüydü. Ne deseniz bizning neçik bulup çıkarıydı? Kişine özünün nefsine idare ite alatırgan instrumentariyalar urazadan başka eli neyse görüngeni yok. Uraza silah ibadetlerinin birisi nindi ibadet bizge kadar bulgan ümmetlerge bulgan şulay uraza. Lakin bu vakittaki ümmetler bizge kadar bulgan ümmetler. Allah bizge karaganda kuvvetlere bulganlar. Allah bizge karaganda Allah'ın demek nefisleri de kuvvetlere bulgan. Allah'ın bizge karaganda bütün yakın kuvvetleri yani zor mertebeye üstünlük bulgan. Demeklerse Allah'ın kuturları da kuvvetlere bulgan. Allah'ın nefislerinin kuturları da kuvvetlere bulgan. Şu an göre bizning ümmetke kadar bulgan ümmetlerinin urazaları nesesiz bulgan, sehersiz bulgan. Eğer de misal için kişi uraza tutu niyeti bilen indi yaşay yani uraza tuturgan niyet kıldıyken ol iftar kılgandan soň aşıtırgan bulgan hem indi tenge namazlardan okup dualarını kılıp yukarıda yatkandan soň ol tünne durup neyse seher aşırıga yaranmagan. Mine sehersiz bulgan uraza. Ol şuna göre ağırrak bulgan. Sehersiz uraza dürüstten de seherli uraza tutkan kişiye bu seherli urazanı
bizning için kimdir şuluk etken, bizning qiyomat kunida bizning için şefaat kıluvchi Resulümüz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem narsa şuşu sefer aşağıda Allah Teala'dan yalvarıp algan. Şuna göre o sünneti urazanın. O bizning ümmetke buyurulan urazanın Ramazan ayı urazası olsun ol, nefil uraza olsun ol, urazanın sünneti bulup durar. Nerse şuşu sefer aşağı. Hem ulğuna bugün Allah Subhanahu ve Teala Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine şuşu seferde bereket bile gitken. Bereket bile gitken. Bereket ol materyal revuşta sanılan ebirtügül. Ol bereketinin tabiatın kim? Allah Teala üzerine bile. Lakin bereketsiz biz milyonlar akça işlesek de ol akçanın rahatını göre almayız. Bereketsiz bulgan çıraktan içi bula ol, kişi nesege tutunsa, nesege bulup giderse şulay bir cimriyle, şulay bir batıla atıran bula, şulay bir yırtıla atıran bula, şulay bir yukka çıkartıran bula. Mine bu bereketsiz hal. Bereketli hal niçe bula? Kişi bu böyle kullansa da ulay bir tuzmay, ulay bir neyle kullanıp ağrıy. Bereketliler var, bereketli kişiler var. Bu kişiler derse, onların kullanımında olan eylerini kullanıp ağrıyorlar. Ağrılarından sınışlılar. Şuşu onu kullanıp ağrıdı mindi başka kişiye hatta bile getirgen halleri varlıkta kere. Bu olanın bereketine dayanıklığına bular. Eğer de misal için kişinin kulu tigene bir her birisi batınlattıran, kibirlettiren, buzlattıran olsa, o başka kişiye birer bile getirgen halde bular mı? Bulmayın. Ne desen onun üzerine de menge yitmi bolsan alacak. Şuna göre nerse ve inne fi suhuri bereketen sahuru aşağıda Müslüman kişinin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinin sahur aşağıda bereket diyen Resulümüz. Hem birinciden hem ikinciden nerse bizge kadar bulan ümmetlerine karaganda zayıfrek. Şuna göre bizge sahur aşağı nerse ol maddiyattan karaganda jingillik. Maddiyattan karaganda jingillik. Bizge urazana tutunu jingileyde turgan bir faktör bulup durar. Uraza o'zi uraza. Ul bir kişili instrumentari. Nesege? Ne bizning nefsimizni qo'lga olirga kişili instrumentari, kişili yordamchi. Şuna göre Ramazan ayın yıkabıp keremegiz. Yani yıkab degan ma'noda moddiy tugul. Ramazan ayın foydasız o'tkarmagiz. Foydali yo'lda narsa o'zlarimizning nafslarimizni dilbigage solib chiqa olsak, ham Ramazondan kelasi 11 oyni shusha dilbigani yo'qotmasga o'rgansak, biz narsa o'ngishga erishgan bo'lamiz. Alloh rahmati bilan o'ngishga erishgan bo'lamiz. Agar endi biz dilbigani boshda albatta kishi narsa o'zining nafsi, kishining nafsi u quturgan ot kebek, onun bular eng yaxshi nafsda quturgan ot kebek. Qabaqlardan endi tag'in da boshqa ibirlar bilan chaqishtirib bular. Mana eng yaxshi nafs narsa u hatto eng yaxshisidan quturgan ot kebek. Quturgan otga narsa qisqa dilbiga bilan tutib bo'ladimi? Ana, tutib bo'lmaydi. Qisqa dilbigani ishlata ularni yoki qo'lini kesib olib ketadi, yoki dilbigani uzib olib ketadi, yoki hatto o'zini jarohat solgan mumkin ot. Quturgan ot deysan. Ammo shu quturgan otning quturuvi narsa bitiradi, uraza bitiradi. Kishining ozgan nafsin, kishining fikrakdan quvvatli nafsin uraza narsa quturuvini bitiradi. Ham u shu urazasına tayanib, shu nafsine dilbiga solib, nafsini dilbiga elektirib, Ramazon ayın chiqib ketadi. Ramazon ayın chiqib ketib, kelasi Ramazonga qadar saqlarga tirishish kerak. Qaybilarning bir oyga yetadi. Qaybilarning 2 oyga, qaybilarning 3 oyga, qaybilarning 6 yilga, qaybilarning hatto 11 kelasi oyga da shu dilbiga yetadi.
Әлбәттә, Рамазан ayı белән генә шикләнергә кирәкми. Уразаның максатын аңладык икән, тәрбияви максатын аңладык икән, нәрсә безгә Рамазан ayı белән генә шикләнмәскә була. Калган айларда да уразага хәерле көннәр бар. Аннан соң сыйлар, нигә бездә ни диләр? Туры килә бит инде шулай, кыш көне кыска ураза, җәй көне озын ураза. Кыш көне нәфесне кыса торган табигый шарт бар бездә. Ул да булса салкынлык. Табигый шарт кыш көне салкынлык. Салкынлык кешенең ярты исәнлеген ала, шуңа күрә аның нәфсе теләсә кысыла. Иң аздан кешеләр дә нәрсә кыш көне аларга авыр килә, иммунитет бик зур стресс кичерә. Аннан соң башка мәсьәлә, авыз кибә дип кайберләр зарлана. Хәзер менә бөтен әйберне җиңеп була. Ул, наверное, вредно диләр, бөтен нәрсә вредно. Су эчмичән шулай 20 сәгать туру, ул вреднодыр инде дип әйтәләр. 19 сәгать туру, 19 сәгать ярым туру вреднодыр инде дип әйтәләр. Кардәшләрем, күп буш сүз сөйләү зыянлырак. Күп буш сүз сөйләү зыянлырак, күп сөйләшү. Шулай ук зыянлы. Шуңа күрә ник дисәгез, ул безне ялганга, ник дисәгез, ул безне гайбәткә алып кера торган инструментарий сөйләшү. Шуңа күрә кем сусауны хис итәм дип курка икән, әзрәк сөйләшегез. Только кирәкмәгәнне сөйләшсәк, бездән дә яхшырак кеше булмый. Кирәкмәгәнне димәк нәрсә? Тагын бер уразаның файдалы якларының берсе нәрсә? Кешене кирәкмәгәнне сөйләшергә өйрәтә торган зур инструментарий. Нәрсә? Кирәкмәгәнне сөйләшергә өйрәтә торган. Кеше нәрсә? Әгәр дә хәле юк икән, әгәр дә аның авызы кибә икән, әгәр дә аның хәле бөтү ягында була икән, әгәр дә ул үзен начар хис итә икән, демәк нәрсә аңа җиңеләя истигъфар кылу, астагфируллахны күңелдән әйтергә ярый, хәтта дигән белән әйтсәң дә ярый, күңелдән әйтсәң дә ярый, дигән авыз эчендәге әйтсәң дә ярый. Һәм икенчесе, кирәкмәгән сүздән баш тартырга бер сәбәп. Ураза, мин ураза вакытында сөйләшеп сүзсем килми, аннары су эчәсе килә, аннары фәлән, аннары тегән дип, кеше шул сәбәпкә таянып туктаса да, без аның өчен бик шат булабыз. Ник дисәң, ул буш сүздән туктый, буш сүздән туктаган кеше гайбәттән туктый, гайбәттән һәм ялганнан туктый. Һәм нәрсә? Дөньясы да, ахирәте дә матурайып китә. Дөньясы да, ахирәте дә матурайып китә. Шуны аңларсыз, менә ярты сәгать кеше сөйләп торса, нәрсә? Бер стакан су аннан авызга чыгып китә икән. Шуны аңлыйсызмы? Шул кадәр кеше суны югалта, сөйләшү белән югалта. Шуңа күрә минем сезгә киңәшем, шушы уразаның максималь рәвештә файдасын күрергә тырышыгыз, максималь рәвештә үзегезнең нәфсләрегезгә уразаның килбегәсен салырга тырышыгыз, максималь рәвештә үзегезнең нәфсләрегезне тышауларга тырышыгыз һәм бу уразаның файдасы, Рамазан аенда тоткан уразаның файдасы киләсе Рамазан аена кадәр файдасын алып безгә сакларга насыйп әйләсен. Әйтәбез өчен.